Ana ngay ikit, makatawanan man ni po di pimusay day di uncle, aging gana tatak paspasyarin yung latam iso na kanayon aya, nakasubli pe dagdi anak yu jay aremi kan. Apo kaanakan, agsubli-subli aklata dito ita, malagip ko day di, naglabas mi kinangkel mo. Apo, malagip yung madagiti naglabas yung kini Uncle Ikate. Anya nga mo dagiti happy memories yung kini Uncle. Adumot dagiti napipintas nga memories mi kiday di Uncle mo. No di lang gamin nga. Ako kanakan malagip ko man Naa Ikate, malagip yung manin ni Nana Corazon siguro manin aya. Jay pinangagaw na kinyayo kini Uncle. Kanakan malagip ko manan. Aging ganat at nasakit pala itinakom ko. Ag may saak na nangisaksakab itibiyag dagiti anak ko. Kanakan malagip ko manan. Dahil nga kurason iti naking kinapang. Iti kinalasbang day di Uncle mo. Iti napigsapay day di Uncle mo. Isuna iti naking kinabang iti bagbagi day di Uncle mo. Iti isubli na ta Uncle mo. Ngangani pumusayan nakapsutan. Iso nga nasakit tinakom ko kanakan. Iki, da talagayam iti pagsangsangitan nyo, no kumagamin idi ka banbanwagan nyo, no gumatal kay kumaidi ka, impakudkud nyo kumati sa bali, di hangkay nga agsangsangit tata. Apo, kanakan, hanggang nga maramit ti kasta. Apay si kakadi, kayam kading arami din ti kasta. Han magkidi ikit, awang magkidi lahi tayo nga nagatel ngam tata ikit pampanunutek garud no adadumteng ke why not ket si kakaanakan habang ubing ka pailaeng sumapol ka gaminen iti kataktak ko nay mo hanggang nga umasa nga agsubli nila kay mo ta baka matulad ka kinyak kaanakan nga sadala isubli isunan idi ngan na isubli iti biyag na kiniapo dagan itatangay igas laang iti makingkinabang iti bagbagi na po ka na kan malagip kumanan. Ay na, ikit. Usto na datan. Hanga balit ori pinanawan na kayo dahil di Uncle ka hangkay mga nabisbisinan ata adumot ti imbati na nga sansa ni Joaquin Nyayo ide. Isong adala tamat ti imbibiyag yu dagita anak yu ide. Kin aging galat at tamat ka mapampakinabangan yu matagidi sansa ni kwa nga naibati na pati di sansa ni kwa mga imbati na kini Nana Corazon pinakialaman nyo pay. Rombang lang matanga mapasa akin yun kasi ako ang original na asawa. Ngam hang kumama nga kasdea iki. Di kay lang mga naasyan mo kini Nana Corazon. Maasyanak kinyana ta pinapanaw yu di balay da nga imbati day di Uncle kinyana. Apay kumatama asyanak kinyana. Apay na asyan ba kinyak idi iso na idi inagaw na day di Uncle mo. Hanga kasjay ikit. Siyak idi ka bagyam hanga ni Corazon. Apay ta kasla iso na pay ti kamkampiam. Hanga kasjay ikit ngem ana. Ibagam awan ikit. Never mind. Usto kay nga talaga ta si kay ti original nga asawa. Happy na ikit? Happy? Tiyakla ipagarot nga si ka mismo nga kaanakak itibang kampi day ta ayop nga Corazon. Kabsat ko nga mismo day di amam tapos tata mangeg ko kinyam nga kampi am data nga Corazon. Ay naikit. Si kay latama ti kampi ata si kay nga ruti ka dardarak ibagbaga lang matay opinion ko. Kaya po dati nga bakit sensitive launay. Iso nga da nagmanaan na day ta anak mo ko. Nagmana nga talaga kinyam. Ikit, ata kay manen. No makagura kayo aming nga awan isali yung manen. Iso nga madi na kay nga maanosan ni Aurora nga kasinsin ko nga kadkaduan ta kasta ti ugal yun. Ikit, nasa dapit hapon na kayo ng buhay nyo. Matuto ka namang magpatawad tapno nalag-an to mo ti ipapanaw mo adito rabaw ti daga.
Ay haan, tahaanak pa nga matay. Umuna ka pa Ikit, siya lagaro dati ag may sa nga kaanakan nyo nga makan anus kinyayo. Siya pa iti kanay nga umay mangkit kita kinyayo di balayo na daddo mata adayo madagita anak yo. Tapos data apaan dakpay. Hangkay nga kasapulan. Ado ti kwartak nga pangbayad kundo ti mga laga kinyak. Kaanapin nga garud ikit to kagura dak. Ure ado ti kwartayo no awan to ti mabayadan yung nga mga laga kinyayo. Useless. Amuyo ikit makauma kayo. Basi lang nga ba nagpadpadakilin nyo. Ado ti kwartayo nga masao ang naimot kay ti kinyami nga kaanakan nyo no daduma. Titantay tuman no maalagaan na kayo dagita kwartayo. Itakay man laon yun makauma kayo.